pravo što je. To je da. A nami? Kako je da? Pa ja sam bila u tebu negdje. Ko sam ili glavu? Dobar, ja. Ko je tu? Ustanite. Izvolite. Ne vedu se, ali je trudno. Vi ste trudni. Evo me su 8 mjeseca. Bravo. I vi ste javno pa da ti je ne I eto, nisu više komentari, sad ti Nikoli. Mladi stručnjak Srbije, magistar Dejan Veličković.